Da li ste znali? Posle Terminatora, Arnold Schwarzenegger je bio prvi izbor da igra glavnog lika u naučno-fantastičnom filmu Robocop, ali Arnold je u odelu Robocopa izgledao preveliko i pretjerano, zbog čega je izgledao smešno, pa je propustio ulogu zbog problema sa kostimom. Ulogu je preuzeo Peter Weller koji možda nije bio prvi izbor, ali je bio savršen za tu ulogu. Bruce Willisu je ponuđena uloga u Smrtonosnom oružju, otprilike u isto vrijeme kada je Mel Gibson dobio glavnu ulogu u Umri muški, ali obojica su izabrali suprotne uloge. Willis je izabrao Johna McClane'a u Umri muški, a Mel Gibson Martina Riggsa u Smrtonosnom oružju. Pre legendarnog Clint Eastwooda, glavnu ulogu čoveka bez imena u Dolar trilogiji reditelja Sergija Leonea su između ostalih odbili tadašnji popularni i također neprikosnoveni glumci kao što su Henry Fonda, Charles Bronson i James Coburn. Na kraju uloga ponuđena Clint Eastwoodu koji je prosto rečeno rođen za tu ulogu. Pošto su ga producenti prethodno vidjeli u filmu Jet Li-a, uloga transportera je posebno napisana za Jasona Stathama i ubrzo je snimljen film.